mulia saudara, wajib dapat perkara ilmu para ulama pertama sebagai lampu dunia. Yang kedua Allah keadilan benar nyata. Sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa. Mana goyang? Yang kelebatan yakin bagi tanya mumin kesabda Sayyidina dermawan urang kaya nang donya bahagia domamu sejahtera menan keyakinan mulia badan Bandung anu bangsa nangronyo akan aman di opermu suhan tanya doa nangronyo troh mulia saudara wajib dapat perkara ilmu para ulama pertama sebagai lampu dunia. Yang kedua Allah keadilan benar nyata. Sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa. Perkara yang keempat dalam hadis kesurat di sini ternyata doanya orang fakir yang gasing mekuin hati rungdonya hanjir tak mepake Bandung sabar sare getanyo si bangsa nangronyo akan aman di opermu suhan tanyo doa nangronyo mulia saudara wajib dapat perkara ilmu para ulama pertama sebagai lampu dunia. Yang kedua Allah keadilan benar nyata. Sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa. Yang kedua Allah keadilan benar nyata. Sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa. Yang kelebatan hai dari yang kelebatan yakin bagi tanya mumin kesabda Sayyidina dermawan urang kaya yang donya bahagia tromamu sejahtera menan keyakinan mulia badan Bandung anu bangsa nangronyo akan aman di opermu suhartanya doa nangronyo mulia saudara wajib dapat perkara ilmu para ulama pertama sebagai lampu dunia. Yang kedua Allah keadilan benar nyata.
sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa. Yang kedua Allah kebenaran Allah keadilan benar nyata. Sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa. Perkara yang keempat. Tarik lah dah keluar. Tarik bos. Perkara yang